12 November Salmarini Lukuthum Panda Paimani Yagulo 10,323 Ishunotye Haino Hai Delhi Tangi Supreme Court case Klainai Jasalo Haste of Hai Shopaimani Yagulo Koktama Tuneroni Shungni Firok Mungo over Haino Koktamaruka the Pramothani Chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma Borokni manthai kifle runani bagai nangmani jotto berani chuba chuklainani bagai shebuk kamajak 10,323 ni frungne rokno kokrumani ti pramothani chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma aboni yagulo shebuk kamajak 10,323 ni frungne rokni kaisa bodolno Delhi tlangai laitanai 20 October salmaribo hagotoni mungunangku kerong kereng advocate Kapil Sibal bai malaimani ti pramothani chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma Supreme Court case klainani bagai jotto lawyer fee sakbai thangni jonai hene kokrumani bubagra Yangte khaksa phaising boroni manthai kifli rejaknani sanmungo salchi sini romoi Rabindra Boskango chaya nayakari hunger strike achukjak sebuk kamajak 10,323 ni frungnero Piaba haste hafangni bukhaktai tabuk sakjora guri mungsa firakmung obahai tongkhoro kerongni lamo himnano kari te mungsa lama guri borokni thani oboni bagai 12 November salmarini lukuthum panda paimani yagulo 10,323 ishunotye haino hai Delhi thangi Supreme Court case klainai jasalo haste phai shopaimani yagulo koktoma thunaironi sungmungni firokmungo obahaino koktoma rukha ti pramothani chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma का जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख तक गवर्नमेंट को बोला है कि अपने रिप्लाईज को फाइल करने के लिए 6 दिसंबर तक इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं 6 दिसंबर के लिए और रहा 10,323 का 9 तारीख को हम लोग ये अपना 12 तारीख को अपना जनसभा है उसके बाद दिल्ली जाकर फिर से अब उसका हम लोग केस फाइल करेंगे थैंक यू Abo hakino buskangni 6 December salmarini bisingo CAA no tiyei haste hafangni firokmung sanmani hakutoni kuchuk dorbar nok 6 December salmarini yagulo boba hai sakthar mung nahar haste hafang aboni yagulo no nahar jaknai buskangni wansukmung hni bosaka ti pramothani chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma Rajakor agulini simi krishanoni kokthum chini khorang